Hadis an Aisha'ta. Peygamberimiz Aisha Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatını radıyallahu anha haber ite evvelu ma furidatis salatu rak'atayn. Müslümanlarga en birinci namaz emir etilgeç ol bu artık 2 rak'attan turgan. Ne biz bugün okuyuz. Zuhr mesela ila namazın 4 rakat, ikindi namazın 4 rakat, yastı namazın 4 rakat. En birinci Müslümanlarga namaz indirilgeç, onlar 2 rakat kına okuturanlar. 5 namazını 2 rakat kına okuturanlar. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير مغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye koşup gitgeçten Allah subhanahu teala namazını arttıra. Yani arttıra her bir 2 rakatka tağın 2 rakat isteyi. Şundan sonra ila namazı 4 rakat kaylana, ikindi namazı 4 rakat kaylana, yastı namazı 4 rakat kaylana, bartik akşam namazı 3 rakat bulup kala, hem Allah subhanahu teala irtengi namazını 2 rakat itip kaldıra. Niçin? Çünkü irtengi namaz uzun itip kala. Şuna göre irtengi namaz 2 rakat bulup kala. وَكَانَ اِذَا سَافَرَ غَادَ اِلَى صَلَاتِ الْاُولَى. Hem namazın büyük mühim. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan sonra seferge çıksa kâne sözüyle kâne yani gıl seferge çıkkanda gıl. Nerede şitran bula? Namazını kiri eliki haline kaytıran bula. Yani 2 rakat okuyturan bula. Kıskarta atırgan bula. Namazını kıskarta atırgan bula. Tayyip. Bu hadiste namazlarını kıskartı turunda söz var. Bugünkü günde bu büyük aktual mesele. Çünkü tınlavçılarımızdan bir küp sorular ile seferge çıkkaş namaz oku boyunca. Seferge çıkkaş namaz oku boyunca yani kıskartırga mı, kıskartmazga mı, tutaştırga mı, tutaştırmazga mı, koysa namazlar kıskara, koysaları kıskarmay. Nişik bir küp mesele. Haminde inşallah bugün şu sorularga cevap berge tırışırız galimlerimizin sözleri bilen. Tayyip hem hadisler bilen. Hem en aktual sıralardan bulup dura Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde namazını nişik okugan? Peygamberimiz seferde namazını nişik okugan? Peygamberimiz seferde namazlarını kıskarta turan bulgan. Mene hadis. Mene bizim sahih hadis ki Peygamberimiz seferge çıkkaş namazlarını ikişer kıskarta turan bulgan. Mansı birinci biz okugan hadis. Şolay ki Anas ibn Malik haber ite biz de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen yolga çıktık de. Medine'den Mekke'ye tava. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiri Mekke'ye eğlenip kaytkança namazların kıskarttı de. Anas ibn Malik ite Peygamberimiz kiri Medine'ye eğlenip kaytkançığa kadar namazların kıskarttı de. Bu hadis kile Sahih Bukhari'den 1081. hadis. Şulayık Müslim'de kile 693. hadis. Şuna göre ikinci mesele. Yarar namazlarını kıskartı. Nişi kıskarttığa namazlarını? Koysun namazlar kıskara, koysaları kıskarmayı. Birinciden fecr namazı. Fecr namazı bu ayda 2 rakat, o 2 rakat kala. Şulay mı? İla namazın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde gir 2 rakat okuturan bulan. 4 rakat değil 2 rakat okuturan bulan. İkindi namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulayık seferde 2 rakat okuturan bulan. Üçüncü mesele akşam namazı. Akşam namazı 3 rakat okuturan bulan. Yani akşam namazı kıskarmayı. Şulayık 3 rakat okula. Haminde ahırgısı yestü namazı nişi okula? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulayık seferde yastı namazın 2 rakat kına okuturan bulgan. Peygamberimiz 2 rakat kına okuturan bulgan. Kıskarta turan bulgan. Kâne, gel. Tayyip. Üçüncü mesele şulayık bir küp kişiler sorular anturda. Qaysı yol sefer deyip sanala. Neçe kilometrden? Yara kişi bilen yolga çığa. Mesela qaysıdır Qozonga bara, Şolluğa bara, Aqtanışqa bara, Tiginde bara, Meskevga bara. Qaysılары mının sefer deyip sanala.
Ничә километрдан? Галимнәребез арасында бүген күп сүзләр йөри моның турында. Кайбер кешеләр бу сәфәрне километр белән бәйлиләр, күпмедер километрдан дип. Ләкин бу километрларга ачык дәлил юк. Бу фақихларның, галимнәребезнең иҗтиһады. Шуңа күрә галимнәребез инде һәм бу күп галимнәребез бу сорауны әйләндереп кайтара кая? Гырыф гадәткә. Километр белән бәйләмиләр, ә гырыф гадәт белән бәйлиләр. Мисал, әйтик, кеше тора Алабуга шәһәрендә. Алабуга шәһәрендә тора. Мәсәлән, Алабугадан Чаллыга барып кайтырга эшкә, көн сайын алар Чаллыга эшкә йөриләр, аларга сәфәр түгел. Бардылар, кайттылар. Шуңа күрә монда сәфәргә керми. Ләкин мәсәлән, аларга Алабугадан Мамадышка барып кайтырга, ул алар өчен сәфәр. Мисал өчен. Мамадыштан инде Алабугадан Казанга барып кайтырга, ул алар өчен сәфәр. Һәм моны ничек белергә? Әгәр син чыктың икән машинага, утырдың, киттең, бардың, кайттың, бу сәфәр түгел. Сәфәргә чыкканда бит кеше нишләй? Җыена, сумкаларын җыя, әйберләр җыя, үзенә ниндидер әйберләр ала, акчасын ала, тегесен ала, гаиләсе белән саубулаша. Менә бу сәфәр санала. Шуңа күрә гырыф гадәттә ниндидер урында, ниндидер юл сәфәр дип санала икән, бу сәфәр. Димәк, шул вакытта инде кеше намазларын кыскарта башлый. Әгәр инде бу урында шушындый җиргә барып кайтты, мәсәлән, бөтенесе шунда эшкә баралар. Көн сайын. Хәтта ул 100 километрдан артык булса да, ул алар өчен сәфәр түгел. Димәк, монда кеше инде кыскартмый. Ниндидер урын, мәсәлән, аның бар тик километражы бер 60 километрга булырга мөмкин. Ләкин аның юлы авыр, һәм кешеләр анда чыкканда сәфәргә дип чыгалар. Димәк, бу юл сәфәр дип атала. Аңлашылдымы? Аңлашылдымы? Тайып. Барып ишетәбез хәзер иншалла. Хәзер аңа барып ишетәбез. Тайып. Iştirаттагы мәсьәлә. Iştirаттагы мәсьәлә. Ярар, кеше сәфәргә чыга. Мәсәлән, Алабугадан кеше китә Казанга таба. Инде мәсәлән, Казаннан китә, мәсәлән, Тәтеш районына. Мисал өчен. Алабугадан китә Казанга таба, бу аның өчен сәфәр. Димәк, инде ул уйлый, һәм мин сәфәргә чыгам, намазларны кыскартам, һәм башкасы. Кайсы вакыттан сәфәргә чыккач, кайсы вакыттан ул намазларын кыскарта башлый? Ничә километр намазларын кыскарта башлый, кем әйтә? Мәсәлән, Казанга кадәр 200 километр. Әйе, дөрес. Монда да километр белән бәйләмибез. Кеше сәфәр юлына чыкканнан соң, шәһәреннән чыгып киткәч, кайчан шәһәре күренми башлый, шул вакыттан инде ул намазларын кыскарта һәм тоташтыра башлый. Шул вакыттан инде ул намазларын кыскарта һәм тоташтыра башлый. Һәм моңа дәлил бар. Бухарида 1089 хадистә килә, Анас ибн Малик әйтте, без ди Без ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәдә ди, Пәйгамбәрбез белән бергә Иля намазын 4 рәкъат укыдык ди, Мәдинәдә, Мәдинә шәһәрендә. Шуннан соң Зул-Хулейфада 4 рәкъат укыдык ди. 2 рәкъат укыдык ди. Мәдинәдә 4 рәкъат укыдык ди. Шуннан соң Зул-Хулейфада 2 рәкъат укыдык ди намазларында. Зул-Хулейфа Мәдинәдән чыккач миқат. Әле бүгенге көндә бу миқат Зул-Хулейфа Мәдинә белән тоташкан. Бу инде намазлар кыскармый. Ләкин элекке вакытта Мәдинә бит кичкенә булган. Ягъни Пәйгамбәрбезнең мәчетеннән Зул-Хулейфа кадәр якынча бер 10 километрдыр. 10 километр. Инде шунда чыккачтын ди, без ди Пәйгамбәрбез белән намазларны 2 рәкъат укыдык ди. Анас ибн Малик әйтә. Шуңа күрә кеше бу хадискә Бухарида һәм бу дәлил булып тора. Шуңа күрә кеше сәфәргә чыкты икән, ул чыккан шәһәр күренми башлаганнан соң инде ул намазларын кыскарта ала, 2 рәкъат укый ала, һәм инде намазларын тоташтыра ала. Тайып. Дәвам итәбез. Шуңа күрә субханалла бүген сәфәргә чыккан кешеләргә гаҗәпләнәсең. Сәфәргә чыгып намазларын кыскартмаган кешеләргә гаҗәпләнәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыскарта торган булган. Тайып, дәвам итәбез. Шираттагы мәсьәлә, 4нче мәсьәлә, шулай ук сорау бирәләр. Ничә көн сәфәр дип санала? Нә кеше сәфәргә чыкты? Ничә көн сәфәр дип санала? 2 көн, 3 көн, 5 көн, 9 көн, 15 көн, ничә көн? Ничә көн?
Шулай bu мәсьәләдә дә галимнәребез төрле фикерләр әйттеләр. Һәм Аллаһ Алла минемчә һәм инде күп галимнәребез шушы фикерне алалар, ул да булса сәфәрен дә көн белән бәйләмиләр. Сәфәрне көн белән бәйләмиләр. Кайчан кеше сәфәрдә санала, бу сәфәр дип атала. 5 көн булсын ул, 7 көн булсынмы? Мәсәлән, мисал өчен, кешеләр киләләр, мәсәлән, умра кылырга, мәсәлән, Татарстаннан киләр, умра кеше хаҗ кылыр өчен киләләр Мәдинә, Мәккәгә. Белгәнемчә, якынча тур ул 10 көннән алып 30 көнгә кадәр бара. 10 көннән алып 30 көнгә кадәр бара. Менә монда килгән кешедән сорасаң, монда килгән кеше менә килде хаҗи мәсәлән, 10 көннән соң, ягъни 5 көннән соң килеп сорасаң, син монда нишисең дип. Син монда нишисең дип сорасаң, ул әгәр мин монда торам, мин монда яшим дисә, бу кеше кыскарта аламы намазларын? Сәфәрдәме? Юк, сәфәрдә түгел. Ләкин ул җавап бирсә, менә гомра кылырга килдем, озакламый кайтып китәбез. Бу кеше сәфәрдә буламы? Юк, бу кеше сәфәрдә була. Һәм бу кеше кыскарта ала. Шуңа күрә шулай галимнәребез әйтә, бер кая кеше барып, кашан китәсен белмәсә, шулай сәфәрдә булып санала. Хәтта еллар үтсә дәгән. Чөнки Ибн Умар Азербайҗанга барганнан соң кайтырга карап көткәндә көннең, ягъни карап көтә, ягъни бузларның китүен көтә. Һәм килә ялгышмасам, ярты ел көтә. Һәм бүтән намазларын кыскарта торган була. Шуңа күрә шулай галимнәребез әйтәләр, әгәр син мәсәлән берәр җиргә килеп, анда квартира снимай итеп, анда мәсәлән бер айга килдең ди, үзеңә ризыклар алып, шунда үзең ашарга пешереп, тулысынча яши башласаң, димәк син сәфәрдә түгел. Ләкин килеп анда гостиницага килеп, күпмедер вакыттан соң кайтып китәсең икән, димәк син кайда? Димәк син сәфәрдә. Һәм инде намазларны кыскарта аласың. Аллаһу алам. Тәйб, дәвам итәбез. 5нче сорау. Намазларны тоташтыру. Намазларны тоташтыру, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай сәфәрдә намазларын тоташтыра торган булган. Абдуллах ибн Умар хәбәр итә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Магриб белән Иша намазларын тоташтыра торган булган. Магрибны ул 3 рәкать укыды ди, һәм ястү намазын, акшам намазын 3 рәкать укыды ди, һәм ястү намазын 2 рәкать укыды ди. Ләкин аларын бергә тоташтырып укый. Ягъни башта акшам намазын укый, акшамнан соң шунда ук ястү намазын укый. Тайып. Шулай Анас ибн Малик хәбәр итә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлда булса, кояш әгәр зениттан, иң үске зенитка күтәрелеп, зениттан китә икән, ул намазны икенденең вакытына калдыра иде ди. Намазны, ягъни иля намазын икенденең намазының вакытына калдыра иде ди. Һәм инде шуннан соң икенденең вакыты җиткәч, иля намазы белән икенде намазын бергә тотыштырып укый торган була. Иля намазын 2 рәкать һәм икенде намазын 2 рәкать. Инде Пәйгамбәрбез сәфәрдә булганда, мәсәлән, ял итәргә туктый торган булса, һәм туктаганнан соң иля намазының вакыты җитә икән, кузгалганчы, ул киресенчә икендене иля намазына күчереп, икесен бергә укый торган була. Башта иля намазын укыйлар 2 рәкать, аннары 2 рәкать икенде намазын укыйлар. Аңладыгызмы? Шуңа күрә тайып. Ничек тоташтырга? Икенче мәсьәлә. Һәм нин намазлар тоташа? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иля намазы белән икенде намазын тоташтырган булган. Һәм шулай акшам намазы белән ястү намазын икесен бергә тоташтырган булган. Иля намазы белән икенде намазын һәм инде акшам намазы белән ястү намазын. Икенде белән акшамны тоташтырырга ярыймы? Юк, ярамый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алай эшләмәгән. Ягъни иртәнге намаз белән иля намазын тоташтырырга ярыймы? Юк, ярамый. Бар тик иля белән икенде намазы тоташа, һәм инде акшам белән ястү намазы тоташа. Тайып. 6нчы сорау. Ничек тоташтырырга? Иртәрәк укыргамы, яңа инде соңракмы? Иртәрәк укыргамы, яңа инде соңракмы? Ягъни ничек тоташтырырга? Бирегез әнә, ашып бирегез әнә.
Nasıl birinci şey mi? Tayyip. Şeyh Hüseyin rahimahullah Müslim jiyintigina bu hadislerge şarh bergende ayta كذلك عند مغيب الشفق يقول معنى الجمع أنك تؤخر المغرب إلى أن يقرب المغيب. Yok kızım bu doğru muydu? İlk birincisinden değil miydi? Bu ne miydi? طيب. قال شيخ عثيمين إذا رأينا ترجمة وجدنا أنها مطلقة جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ومعنى إطلاق أنها تشمل التقديم والتأخير. Yani eğer de biz de bütün hadislerini karasak da, nususlarını karasak da, ayetlerini, hadislerini, yani bu namazlar arasında tutaştırı, yani aldanarak da bula, sınırak da bula. Yani de ila namazı bilen ikindi namazın ila vaktinde oku bula. Şulayık ila namazı bilen ikindi namazın ikindi namazında oku bula. Şulayık akşam namazı bilen yesti namazın akşam namazında vaktinde oku bula. Şulayık akşam namazı bilen yesti namazın qaysı vakitte oku bula? Yesti namazı vaktinde oku bula. وما إذا جد به السير وما إذا كان نازلا وهذا هو الذي دلت عليه السنة. Seferde oturup da sadağın yolda barsa Şeyh Hüseyin ayta. Ennel cem'e fi seferi caiz takdimen ve takhiran sevan cedde bihi seyr emle. Tayyip. Şulay yok ayta. İnnel cem'e fi seferi caizun mutlakan. Yani seferde namazlarını tutaştırı ruhsat etiladi. سواء كان جمع تقديما أو جمع تأخيرا وسواء جد أو سير أم لا. طيب هذا هو الصواب ولكن إذا جد به السير فالجمع السنة. من عند بيك مهم مسألة. Eğer seferde yolda bara iken mesela tutup durmayı, yol etmiyor. Mesela avtobus ben yolda baralar. Şu vakitte namaz vakti ciddiyken, namazlarını tutaştırı ol sünnet amel bulup tura. Yani kişi namazlarını tutaştırgaç, eli şu namazlarını tutaştırgan için özüne üstep nerse ala? Ecir sevap ala. Lianne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fa'ala. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakşla işit ran bula. Ve liannehu muvafik لقبول رخصة الله عز وجل وقبول رخصة الله أفضل من عدمه. Çünkü Allah subhanahu teala jinletken, hem bu Allah subhanahu teala jinletken nerseni kabul etip alı. Hem Allah subhanahu teala bir nerseni jinletken, bu jinletlikni kabul etip alı dürüst bulup tura. Jinletlikni kabul etmev dürüst tugel. Şulay ayta Şeyh Hüseyin rahimahullah la yakul tayyib. Ham galimlerimiz şulay ayta mında Şeyh Hüseyin de şu mesela aytı bita seferde mesela. Seferde. Kişi gastinitzada. Yani kişi yolda bara. Yolda barganda namazlarını birge oku sünnet gamel bulup tura. Lakin kişi gastinitzada oturayken, yani bir tuktarga joydan aeroportda oturalar mesela yartı gün kütüp namazlarını öz vakitinde oku dürüstsürek bulup tura. Dürüstsürek bulup tura, lakin tutaştırı şulay ruhsat ile. Kişi tutaştırırken özüne bir günah da olmay, jingileyte. Lakin kıskartu ansı gil. İkişer rakat oku ansı gil. Lakin tam bir tapkaytan. Mesela sen yolda barasın iken mesela gil nesne bulayında ol. Hareketteyken o vakitte namazlarını birge oku ol sünnet gamel bulup tura. Lakin sen gasinsa tutup turasın iken, yani başka yere tutup turasın iken namazlarını kıskartasın. Lakin her birisini öz vaktinde okusan yaxşırak bula. Lakin birge jiyip okusandan hatta gasinsa ol ruhsat etile. Alayda ruhsat etile. Tayyip. Şulay ayta Şeyh Hüseyin لا يقال الإنسان لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت ثاني صليت. Eğer kişi aytayken de min namazlarımı jimiyim. Hatta harekette bulganda da seferde namazlarını birge tutaştırmayayım. Her bir namazını uz vakitinde okuyayım diye aytayken de. Nakul Şeyh Hüseyin ayta biz bu kişiye cevap veremiz de haza hilafu sünne. Bu peygamberimizin sünnetine karşı kiledi.
أما إذا كانت كنت نازلا فالأفضل ألا تجمع وإن جمعت فلا خرج هذا هو ما تقدر السنة. Lakin sen de yani bu sünnetke karşı keladi. Lakin agar sen to'xtab turasan ekan de, u vaqtda birga o'qimasang durustroq bo'ladi. Lakin birga o'qisang da bu ruxsat etiladi. Lakin birga o'qisang da bu ruxsat etiladi. Mansa namozlarni jiyu ham tutashtiruv bo'yicha. To'yib. 7-chi masala. Shulay bu masalada. Bugungi kunda bizning bek ko'p taralgan. Namazlarni tutashtiruv ul bir namozni ikkinchi namozning vaqtini yaqinaytib o'qu deb aytishlar. Ya'ni bor shunday kishilar bugungi kunda narsa ul namozlarni tutashtiruv deydi. Namozlarni tutashtiruv ul namozlarning vaqtin bir-birisiga yaqinaytib o'qu deydi. Masalan, ila namozin. Ila namozin ilaning oxirina yetgancha o'qimaysan deydi. Ila namozi shig'irga nishadir anda 5 minut qolgach qomat aytib ila namozini o'qiysan. Shundan so'ng ikindi namozining vaqti kira, kutib turasan ikindi namozining vaqti kirgan, ikindi namozining vaqti kirish boshida ikindi namozini o'qisin deb aytishlar bugun bor. Shayx Usaymin aytadi: "Kazalika 'inda mughibi shiqaqi yaqul." Shunday Allah aytadilar: "Ma'na al-jam'u annaka tu'akhkhir al-maghrib ila an yaqraba mughiba shiqaq shiqaq baynama. لأحمر ثم تصلي بعدها الغشاء إذا غاب الشقق. هذا أيضا من الصعوبة بمكان صعب جدا." Şeyh Hüseyin aytadilar mesela şulay akşam bilen yestu namazın akşamını yani akşamını qorong'ilik yetganchiga qadar kirib turasan o'qimisha. Yani qizillik biter oldindan gina akşam o'qila. Shundan so'ng qizillik bitgach bizning yestu namozi kira. Qizillik bitgachdan de yestu namozi o'qiladi. Ya'ni namozlarni birga tutashtirib o'qining ma'nosi shunday deb aytadilar. Ham bugun bizning jillarda da shu aytib ishlar qo'y bir kishilar. Shayx Usaymin ayta bu xaldi bik avurdi. Buni turmushga oshirga shu aytib ishlarga bik avurdi. Shulaq ayta: "Va lihaza allazina yaquluna bil jam'i suri" bu suridir, jamu suri deb ataladi. Bi jamu suri innama yuriduna tahallusi min iradi ma sabata bi sunnati faqat. Namozlarni tutashtiruv bilan biz aytgancha, shulay deb aytuvchi kishilar bular bortik sunnatga qarshi kelasizlar bu kishilarning. Bu kishilarning bortik sunnatga qarshi kelasizlar keladi. Amma haqiqatan fa in tadbiquhu la yumkinu abadan. Agar buni turmushga oshira boshlasang, buni turmushga oshirib bo'lmaydi. Bu og'irlik kishi uchun. Shunga ko'ra ad-dinu yusra. Dinu yengillik. Ham kim dinni og'irayta o'zini, bu din ani yengashak. Bu din ani halak etashak. Shunga ko'ra Alloh subhanahu taolo yarar. Alloh subhanahu taolo namozlarni qisqartirgan safarda tutashtirgan ne uchun shulay ishladi? Ne uchun? Yengillik uchun. Yengillik uchun. Kishiga yengillaytirish uchun, shu Alloh bergan amrni o'tar uchun. Chunki safarda bo'lgan kishi bilan safar yengil tugil. Alanda namoz o'qira kerak. Har bir namozning o'z vaqtida u bit og'ir. Shunga ko'ra Alloh yengillaytdi buni. Ham endi sen agar shunday maxinatsiyalar ishi boshlaganda kutib turasan, oxiri yetgancha, tigining boshi yetgancha kutib turasan, bu bit og'irlik. Qo'yasan, yengillik ma'nosi qo'ya qola. Yengillik bunda yengillik yo'q. Sen kirisincha og'iraytding buni. Allah bit senga yengillaytdi, nega sen bu yengillikni qabul etib olmaysan? Anglaysizmi? To'yib. Davom etamiz. Ham 8-masala. 8-masala. Namozlarni birlashtirganda ularni bir ratdan o'qish shart bo'lib turami? Bik muhim masala. Masalan, yarar, ikindi bilan akşam ila bilan ikindini tutashtirding. Mana ularni tutashtirganda bir ratdan o'qira kerakmi? Masalan, ilani o'qib o'tirding, salam berding, shunda o'tirib salasi ikindini o'qu shart bo'lib turami deb so'rov beradilar qo'y bir kishilar. To'yib, menga da javob beramiz. Shayx Usaymin ayta, Shayx Hasan Taymin so'zlarini keltiradi. Muslim mashhur berganda. Vaqtara Shayxul Islam Taymiya, Shayx Islam Taymiya saylab Allah rahimahullah, annahu laysa muradu bil jam' huwa dammu salati ila al-ukhra.
Yani namazlarını tutaştırу diyen nerse öz içine namazlarını bir retten oku diyen mağnanı almaydı. Namazlarını bir retten oku diyen mağnanı almaydı. Yani namazlarını tutaştırу demek sen ile bilen ikindini bir retten oku. Şulay akşam bilen yestini bir retten oku şart bulup durmaydı. Şart bulup durmaydı. Bel muradu bil cem damma vakti ile vakt. Yani namazlarını tutaştırу cem'nin ma'nası yani bir vakitni ikinci vakitga tutaştırу. Bir vakitni ikinci vakitni tutaştırу. Yani demek illa namazının bilen illa namazının vakiti bilen ikindi namazının vakiti nesga aylana? Bir vakitga aylana. Sen şu vakitda qaysi vakitda o'qiy olasan? Любой vaqtda o'qiy olasan. Любой vaqtda o'qiy olasan. Şulay akşam namazı bilen yestü namazının ikisinin vakiti bir vakitga aylana. Ular arasında demek narsa yo'q. Ayırma, pregrada yo'q. Sen qaysi vaqtda o'qiysan kela, shu vaqtda o'qiy olasan. Bu Shayx Islom Taymining so'zlari. Wa iza kana kazalika fa inal muwalatu laysat bi sharti la fi jam' taqdim wa la fi jam' ta'khir. مثلا الله وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب أنه متى جاز الجمع يجمع الإنسان سواء ولا بين الصلاتين أو لا. شو كده bu tutaştırının manası kişi nişik okuyalar şulay okuyalar. Eğer sen ila namazı bilen ikindi namazını birge tutaştırıp okuyalasın iken bir retten. Sen şulay jin iken şulay okuysan. Eğer şulay buldıra almıyorsan iken demek mesela sen ilanın vakiti kirdi, ila namazını okuyup aldın. Gostinitsada mesela. Şunda sen aytalar mesela sen rukubayet ayta sen hoca keldin biz de uzaklamay mesela ekskursiya ketamiz dey. Senin ikindi namazın okılmagan. İkindi namazının kirmegen, sen öyleysen, lütfen men gostinitsa okuyup ketem desen. Ne için? Yolda okurga avur bulması için. Sen şulay turib ikindi namazın ayrım ila vaqtında okuy alasan. Anlaşıldı mı? Tutaştırının ma'nası. Tayyip başı beren şimdi bu. Tutaştırının ma'nası. Devam etamiz. Ayta لو أن الإنسان صلى الظهر وهو سافر ولم ينوي الجمع ثم بدا له أن يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتها. Ne bizaytgan so'zlar. Masalan, misol keltiradi. Agar bir kishi masalan ila Qozonda yashay. Qozonda yashay. İlaning vaqti yetdi. İlaning vaqti yetdi. İla namazını o'qidi. İla namazını o'qidi o'z vaqtida uyinda, masalan, endi masjidda jamoatda. Ham shunda yarda soatdan anga safarga chiqarga aytadilar. Safarga chiqarga aytadilar. Ham u safarga chiqib ketadi. Safarga chiqib ketadi, ham yo'lda borganda ko'ra masjid. Hali ikindining vaqti kirmagan. Lekin u safarda ikindini ila namazında o'qiy oladimi ayrimini keltirib? O'qiy oladi. İkindini o'qiy oladi. Shunga ko'ra endi bütün meselelerni olib o'tdik. Shunga ko'ra Allah subhanahu taala shu qisqartuvni, shu tutashtiruvni yengillik uchun berdi. Yengillik uchun berdi. Agar sen tutashtiruvni, masalan, tutashtiruvni g'olimlarimiz aytadi, agar ularni birga o'qish shart bo'lib qolsa, bu tutashtiruvning ne ma'nosi bor? Qo'ydan bunda yengillik. Agar shartlar qo'ya boshlasak, shulaymi? Shunga ko'ra tutashtiruv ul ikki namozning vaqtini tutashtiruv. Namazlarni tutashtiruv değil, ikki namozning vaqtini tutashtiruv. İla bilan ikindi namazının, akşam bilan yestü namazının. Şuna göre seferge çıkkanda bugün namazların o'z vaqtlarında o'qib, yo'lda borganda to'xtab, birga sünnetlerini o'qib, kishilarning shular deb og'irlikni ovlarin, Allohning yengilligini olmaularini qarab g'ajablanasan. Bu bit og'irlik. Shunga ko'ra hatto hojga kelib ko'p kishi hojdan o'tqach hatto dinni qoldiruvchilar bor. Dinni qoldiruvchilar bor. Chunki og'irlik. Kishilarga og'irlik aytadilar. Gil tahorat olishga kerak. Gil namozga to'xtarga kerak. Birata xotin qiz bo'lsa, birata bolalar bo'lsa, shunga ko'ra Alloh bergan yengillikni olishga kerak. Ham bular borsa keldi sunnatda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam naqshlar ishitran bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Shundan sizning ordan Allohdan eng qo'rqushim men" dedi. Shundan sizning orada Allohdan eng qo'rqushim men dedi. Agar bugun sen ishlagan amalda safarda 4 rakat namoz o'qida xayrlik bo'lsa, buni hech cheksiz payg'ambarimiz ishlar edi.
Agar bu amalda xayrlik bo'lsa, buni hech cheksiz Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali ishlar edi. Shunga ko'ra, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shular ishlar ekan, biz da shular ishlaymiz. Payg'ambarimiz safarda namozni 2 rakat o'qidi ekan, biz da o'qiymiz. Payg'ambarimiz harakatda namozlarni toshtirdi ekan, biz da toshtiramiz. Barakallohu fikum. Hamda shuning o'rnida bugun shu o'rinda bugun to'xtalamiz. Allohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.